Pwela sabke salam chanai dia se aji bhi apni khan ke ekta khopor loi ani dia se itu to hole do PM Kisan laga status check kora time de installment do hole do payment process koina dikhibo pari ase koina kunba beneficiary khan pra dole oda baji kori thaka karne aro kunba dole comments bhi kori thaka karne itu to ki hisab te payment process ase itu status to ki laga installment ase itu la opor de ekbar status check korina sai sabo PM Kisan laga portal de official website de amakhan pmkisan.gov.in koina search koishe gole official website to pabo aro tade know your status koina bhi pabo hole bi farmers corner koina niche de saishe gole know your status laga option ekta pabo etu ke click korise gole tade registration number apni laga IT number dole NL bar start kora etu fill koina tade check koribo paribo status to etu karne status check kora bishide ki pai ase status to amakhan ekilog sabo yate saishe gole kunba beneficiary khan nicho laga status check kora dem de inega paise koi ase latest installment details koina yate dole 19 installment koina ase to 19 installment dole already November 19 day 21st installment koina 2025 November day already release koina amakhan dikhibo pare ase holebi kunba laga installment wise hisab te bi hobo pare holebi beneficiary khan pra doile waiting for approval by state koina thakishe aro itu bishide RFT signed by state koina thakishe aro itu bishide third number de doile do payment process koina inika interface dikhibo pare ase itu doile joldi pai jabo niki koina itu laga status opor de ki hisab de inika olai ase koi dibina koi thaka karne itu video banala ase itu karne itu laga option to ki ase amakhan ekilogot sabo kile kole latest installment details koina yate 20 installment pabo lage asol do holebi yate do hole do 19 installment koina amakhan dikhibo pare ase koa nishina kunba la dole 20 installment noile 18 installment 19 installment inika bi pabo pare holebi yate saishe kole do 19 installment koina amakhan dikhibo pare ase aro tade FTU process dole yes ase tick mark tina ase green color bra aro payment process koina amakhan dikhibo pare ase aro payment mode dole do athar ase aro niche de bank name account credit date UTR number aro credited on to playing ase holebi yate dikhai hisab te hoile do 19 installment koina dikhibo pare ase aro itu 19 installment jaga de itu option de click korise kole do 1 to 19 tak he dikhibo pare ase holebi habna do hoile do 19 installment kole do itu process to kori ase niki itu bi ekta sabole laga ase itu detail do amakhan janibo na pare kile gole 19 installment laga update hoina thaka itu bi show kora bi hobo pare noile kunba la dole 19 installment na paina thaka laga etu process kora bi hobo pare etu karne nicho laga status to apni khan check kori sabi sob beneficiary laga dole 19 installment payment process olaise na nai nohole RFT signed by state etu olaise na nai nohole waiting for approval by state etu olaise na nai etu karne nicho laga status to apni khan ekbar check koribi hisab de hole do every font man kole do etu February mona de pawole laga do amakhan dikhibo pare ase aro chanibo pare ase holebi detail do officially etu date to announce korna itia ta etu do hole kwa nishina update hoi thaka 19 installment etu laga ase na nutun itia do pawole laga 22nd installment etu laga process te ase etu apne khan nicho laga status to ekbar check korna sai shabi koina etu status to hole ekjon beneficiary laga payment process ina dikhibo pare ase 19 installment koina apni khan ke etu sob pra video banai dia ase etu karne apni khan nicho laga status to hodai check kori thakibi update ase na kineka ase asol do 22nd installment de hoile do 20 installment koina pawo lage etu hisab te nicho laga status to check korna sai shabi koina apni khan ke etu bi koi ase aro kunba dana correct channel ke nutun ase kole do subscribe kori dibi aro like and share bi kori dibi aro apni khan ke update to hotai loi ani di dago koina apni khan ke sob pra video banai dia ase iman jun bra sai dise bishi khushi paise eta karne money for more update sai thakibi dana kate